nag 100 days sa Apo ket na naibanggit ko DJ nga rod ada DJ savings so ato tagdamdamag no ana DJ savings so inexplikar ko nga with the proper canvassing iti prices the procurement iti city we were able to save from 31 million kumbaga nagbalik lang na 27. So we were able to save around 3.8 million. So ti pimayak namin Apo tapno with the knowledge of many DG prices inornos tayo nga no ana ti dapat nga presyo tiwa iso ti presyo iditi oneg tapno DG ti commitment tayo ti good governance, full accountability and transparency kuna. So DG nga savings Apo just one the first 100 days agdanayon ton nga practice kita kadadu iti magatang tayon. So kumbaga iti savings inkabil ko iti healthcare CHO so imadot budget CSWDO iti assistance ken agriculture and fisheries imado amin Apo. So come 2026 makita yon to nakadadon to iti tulong nga agapot ti city government ti mapantin na duma-duma nga sektor Apo. So biling ako ngayon medyo overpriced. Hay nga May nagyayari overpriced. Noon. Yes, Apo. Past administration. Siguro di na kita I believe medyo nangatot presyo. So Nornos Metenbo City nagsasaritaan, kinasarita kami nga we must conduct talaga proper canvassing iti prices. How many percent sir? Hanggang papada amin Apo so dapat syempre no nati taxable, vatable except kung konami so inornos mi amin Apo so nga makita yun to Apo dito succeeding months talagang ado iti magatang ti city like kung madigit anti-rabies dati ket 600 vials lati magatang when I scrutinized the price we were able to buy 800 vials na so kajay ka ado Apo so nga syempre we have to lead by example Apo so deta mapaspasama makita yun to Apo for the succeeding weeks, months and in coming years adult improvement the city government Apo.